أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار السريدة كيني غار تدويلتنا غار تدويلت ميكرو فيرا صوضي اللي يسوين جيسكا تجمعت جيسكا يديوغالن السكيني السريد سيتان ديريكت تندان تزمرم هذا ديكيم ما تبغى هذا ديكيم غار فاينة دناويم ندان نسعى يومين نفدي الحرمان وكين يدمس رشيد حمودان نضمع كان وزن سكيلاراتي نطوف مارسن سيول رشيد حمودان يوم نغمس يتوسنن داكي يتمرت الجزائر داكي يثيزي وزودي عني يتبع شحال يسوسنا كاين تورا القديشات تربويا لا دراجي اسكا وفي يكتب des éditions spéciales et ورنيس هوريزون دايلا كويس نزوي لا جيسكا دونك نضمع هذا تيكيدنا ان شاء الله هذا تيكي وهذا تنوين غاف طاس التمثال يشدن غار تيلغوغا يقول هدور والساكنين والساكنين غاف تيلغوغا ميلان ادوالن النغلا غار ورار تربويا مدوالنت النغلا ميلان ادوالنت ذا شو لي كونديسيون وميلان كل نتاعها ذا شو لي كونسيكونس شامبيون لي شامبيون ان بيزيني شامبيون اصل اون سيزون بلونش مفارقا يعني مخالفا يمدانا ويد يقدشن دوادال مخالفا غفامك ارديني ويكيني دونك هذا دناوين يسقسينا كيني ويذكون وين هذا ديني مرين وين ميلا داشي سوالي نكونوا اخير ادوالن غير وراد نا ديكلاري لا سيزون بلونش تاكي لا كيستيون تاع مزواروت في السنة ما ديكلارين ما إلا ديكلارين لا سيزون بلونش دونك وتوال نارا غير ورار مازال ثمانية تمليليين وتنتوران تربويا أنت خدمن ما ديكلارينا شامبيون نا خاطر وما ديكلاري شامبيون يعني ما يلو ديكلارينا شامبيون وري يؤمن وري يمثلن تموت الجزائر دي لي كومبيتيسيون افريكان ممكن نقيت يديروا فلان يفين نزمر هذا دناوين في السنوال هذا دينيم ودا شي سواليم غفايا كينيم نزرا كان يوت الحاجة لان ويدي مخالفن نسلا يون ولعبنا وميارون قديم المولود ديال الجزائر وكاين بنشيخ نسلا ياس عودي سولنا كذا مزوارون يحار أزول السلامة. Juste, j'ai appelé Clément Dinir. نعم. Zaragoza cadre le plein sur le plein championnat pour cette année. يعني يكتورا كاينين في الميسيون ما تبغى تعاودهم بعد اخلاهم ديريكت ما زمر تعاودهم بعد. تنميرتي. اوكي. ميرسي. دونك اللي غاون بنشيخ ويداول غفايا يتوسن سوتو ديال الهداف يوث ليميسيون الهداف تيفي عندها يناد امر الفغين ادوالن غير لا كومبيتيسيون مو قلنا راه يناد نتسا يتوالي بلي ذا الحق السي هذا تساوي لو تيتر دو شامبيون نيسا مزواروت اسكو تقبلم توايا خاطر اكل تظلم زتشي سوايا لافاف يناد نتسا يناد نكوني نبغى هذا تغال بوان دو فيو بيرسونيل ديالنا ينس بعد بيان سور بيرو فيدرال هذه نجمع بالك تسيري لاسومبلي جينيرال لافاف ويا ونزرها مي يناد نسان دو بريفيرونس هادو غانت تربويا غير مراد هاد اورغانيزين تمانسنت هاد لعبنت
ثمانية لي ماتش كي نتمازال ومن بعد سينا اديفين لو شامبيون مايلا يناد مايلا وكون انت يناد سي با بوسيبل هذا نومين ان شامبيون مازال وفوق انت وفوق انت لي رونكونتر دونك ولكن ايد دانات ايد نبغي يعني نهضر ديجا فلاس لا جي اس كي تماس سوفاد لي تويت نهضروا نتفلاسن عندنا نكوني اون بارافير لا روبريز دونك اتو دوغال تربويا اربولار هناك مايلا لا جي اس كي تماس هناك مايلا نعم البار لا جي اس كي مردني لا جي اس كي سي لارج دونك هناك مايلا c'est la saison blanche, il n'est pas question, de nommer en quelque sorte un champion, parce qu'il faut qu'il le roi. Des jours, il a Mailan Foucault la compétition à Guinée, les représentants de l'Algérie à la compétition africaine, c'est normal. Vimzoura, يثيرها المتنايروحا مي تمس بن شيخ إنه ميلة ويات شامبيون أم كارك يمثل ذا الشامبيون دي أفريك تيكي لي غراند كيستيون أكويت ناس أنسيين أسنسيول رشيد حمودان سي اون اريف à les joindre سرفتي كان دقيقة ميلة زمرة هذا في الطفا السيولة رشيد أتي تنستقسي غفايدينيو سي لوي دان سبيسياليست سرفتي تصون وي محمد الو الزول رشيد العسلامة كنت تسيلي صباح لاباس كشي لاباس عسلامة عينك كيسلم ربي صباح رشيد اون فورما كويت لاباس ما يبغى ربي يكونوا لاباس صباح الحمد لله تا يوتو فور توراك ويا تمدي تاكيني ان شاء الله ديسار شوية شوية تسموضة بارابور للحمو كيضل اليوم ديجا ترسات تصمومي ايبا طوم ديو اللي مرات ترسات شوية اوي ذا ايبا سي طوم ايبا سي طوم ديو الحمد لله عسلامة عينك كيسلم ربي رشيد اين تمشي سقارن خاص ترس تصموضي يحملها دور واقيلا فين هدف يحملها دور غاف تيلغوغا ام شراتيلي حمى الله دور في كلش ماشي كنا ولا غير الكوفيد سكي بو لا بروميير فوا ان شيفر ان ريكوري بون الجزائر 240 كا واقيلا ياك مام ولا تيزي وزوخ 40 رويضة سمان ولا اللي كان 15 وي وهذا فرصة يعني القضايا تفكير خاطر كيفين وكان دينا عندنا نبليك ماشي نلعب وي اش بدنا نقارب الصح وي نسعى الحسابات وي ثوروني بغينا اليمن وي اللهم بارك ونبغينا نولد 15 يركب الدن ولا قال يركب الدن ويسيناها دونك غادينا كان بليك الكورونا يجي إلا ماشي دي ثمرت أطاناكي ماشي دي ثمرت الجزائر كان إلا وي هذه ثمرة مدنية كلي مازال كاين الحسابات يتساكن عامة للدونيس يتساكن OMS إلا قد كان بليك إن شاء الله كان ربي تشوف على الخير نقدر نقدر ولا كيسقار ميكو مساكني كان يفرد ولا فطانا يبرد الحمد لله القواير بين الحضر نسم كيسم قارا مملي بنوت كرياس وغندي ملا ننشر الجبل تلمو متحدو
أكني وبعدك تقارنوا الناس لا با كل يوم أشو كان ذاك أنا دينا بليك ولا يومنا اللهم بارك ويومنا ولا قال أن يرجمنا هذا دينين شكاي ليبر والور ما نقرض الكذب هذا وين الصح سيتو سي لا thèse et l'antithèse qui s'est carré aussi le problème لو كنيش بقى بيبليك ما نخدم خدماجين كونتر مش تقارن نخدميش دو مانيير بينيفول باش نساعدهم الأمة يجي تمور ثقيلنا القبائل باش نبقى كاجي طونطون نسك يسلم باش ننظر انني يعني تمسف خاطر قدرني كان ماشي باللعب خاطر كاين كريسرني تيتواضع شي صحراء افاه يظل هو الساكين على سنين جايني مثلا يودي الجزائر تاع النبا يشبه يا ربي باللي ولا قرا زريض محاد كوم جو دي اللي قرا في كلش فرنسا يقارن باللي سي لو بيرسو دي دروا دو لوم le citoyen français ou bien même l'habitant, même le qui يتحسن تقريبا في فرنسا وسعينا الدروا انفغن مادي فاي لاقاس لوتوريزاسيون مو يسعر لوتوريزاسيون هادي يخلص الغرامة لكن دي ثمور مقارن ثمور الحق قمدان دونك ولا قرن عنها كي حوزة الأمة الكلي فورا دونك فورا باش نوغل تمشات دابا خضار par rapport à l'UNAT qui n'est pas le Covid qui n'est pas qui يولي c'est vrai يسخويت mais dernier Rachid qui n'est pas Rachid سمحيك سمحي باش كنت انا فوق لكن بضنيد يسلم سي برا سي ماشي برا تمرت القبائل الجايين من الصحراء ورقلا الواد بيستراي ضرب لك افهرن لي زانترنا دي زيكول اي دي ليسي ران دي سيت دو كونفينمون سانيتير فوالا تسمى السبيطارات منين نسنو كفانا راه مدن راني شفور بيان ان شاء الله دونك ثورة انو غالا فهو لاقي غادي وي انا ماما دونك ني اكيد يعني على كل حال نتولي تيمورا برا تيمورا النظام اطاش خاص نضر انت ما تكثر تمورتنا مي قلن نرتي الغوغ من تنطاويكلو كمل لا كومبيتيسيون سن peut-être un cas باقينا لا فرنسا فرنسا حاش نسات يحبسن الشامبيونا كومبليتمون مي في قلنت لا ماجوريتي نكوني ديرني الا الهضره فيا شيني ذاش تسواليض كيس لو ميو ذاش اسكو سي لا روبريز نا لا سيزون بلونش ذاش تسواليض وتنضغيد اميك لي ثم باش نكراي وسي بلون وسي نوار مشاكلني خاطر مشاكل سمحي لك تضرب تيمورا بالنظام notamment les championnats majeurs européens لقد الماضي الحاجة محمد d'abord نثني pour reprendre sans les moyens d'abord est-ce que les filles se sont préparés même l'un ils étaient même certaines équipes ils étaient même en regroupement sous surveillance ils avaient tous les jours des tests la preuve si tu as parlé de la France Hermé Valli, Paris Saint-Germain ou les entraînements donc plus quelques équipes oui. عندما يظن محمد ils ont les moyens de créer une ambiance de match. Oui. Ils ont les moyens de jouer en nocturne. Nous connaissons أصغر أموالي أني لما المس لعبة les matchs. ما زال كتير بلي certains clubs qui n'ont même pas d'éclairage.
Oui, Il y a certains clubs qui n'ont même pas déclaré. Là, je prends un exemple. oui. Matrouh al-Khtini à se déplacer. Eh, Est-ce qu'au niveau des hôtels, on t'offre les conditions sanitaires pour qu'il n'y ait pas de transmission? oui, Donc, تمسك ضال لو كان محسوبة مسميدنا كان كني لا فا افريل 24 25 لن وكاب لن يعني كلا لي سونترينور خدمة على حساب النسل باسكو ثوالي قصر بليك ماشي كان يتمثل الشامبيونات كان يدي تقول هذا aussi la coupe. Est-ce qu'il faut jouer la coupe ou pas? Même si on reprend. Et la personne, au moins les joueurs et les équipes, et la personne, au moins 4 semaines. oui. 3 à 4 semaines. 3, disons, 3 et demi. Pour les entraînements. Pour les entraînements, bien sûr, il faudrait que les gens reprennent. Il faudrait qu'il y ait une certaine, que les gens se retrouvent ensemble. Et puis, est-ce que ça a les moyens, ou est-ce que les clubs ont les moyens de prendre la température tous les jours, de surveiller tous les jours Oui, les joueurs, même quand ils sont en groupe. Ni actuellement, ni 3 semaines et demie. S'il décide la reprise, elle doit être décidée le 29. oui, Puisque le déconfinement, il fait que oui. 3 semaines. Ça veut dire qu'on va être mené vers le mois de la 3 semaines. Nous sommes pratiquement dans la deuxième, dans la 3e décade de juillet. Oui, 3e décade de juillet. oui, Donc 3e décade de juillet. Alors là, les autorités sanitaires n'ont pas encore pris de décision. Là, on va prendre une décision, le 31, il n'y a pas de souci. oui, Après la compétition, il reste minimum, les matchs, il reste au moins 6 matchs. oui, Et ça. oui. Maintenant, 2 matchs par semaine. Et ça. Oui, Plus les matchs de retard, la Nouvelle-Échelon demande les matchs de retard. oui, Plus la Coupe d'Algérie, un an au mois de juillet. Un an au mois de. Vers la fin, début. Parce que de temps en temps, il faut donner aussi pour le rythme. Parce que sinon ça n'arrive les joueurs. oui, Donc, pour reprendre dans les conditions actuelles, normalement c'est le moment où les gens reprennent pour une nouvelle saison. oui. Donc, c'est mieux une saison blanche, c'est ça. Voilà, Non, il m'a les arguments. Les arguments L'explication veut dire que pour poursuivre le championnat. Ça va prendre beaucoup de temps. Au dernier, ça va demander beaucoup de moyens. Donc, à faire une saison blanche. C'est ça. Il y a une proposition parce que vous savez, à Mohamed, Oui, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. mais Rachid, il a قد سوق تمثلتكين يعطيك الصحة خاطر أيغار il y a certains il y a beaucoup d'enjeux ما تروح لكشيني مزر كشيني روحنا لمدوار إلى فيصل ريونيون à l'est et à l'ouest هكا يوم بلي مثلا ديال تخمن لي centre pour les clubs du centre. Oui. Sur, je ne sais pas combien il y a de clubs entre l'Est et l'Ouest, Oui. il y a un seul qui était pour la reprise, le Khroub. Oui. Et le Khrouya, il y a Mohamed Kharouf qui avait remarqué un article.
Je vais faire avec un entretien. Bon, j'ai trouvé que sa formule, enfin, ce qu'il propose, elle tient plus ou moins la route. Et qu'on reste comme ça, les 4 premiers, voire 4, 5 premiers, Oui. ils vont jouer sans déclarer, sans qu'il y ait une déclaration de titre. Il y a le titre vacant. Amic. Il va y avoir un titre, il n'y aura pas de récompense. Uh-huh. Il n'y aura pas de récompense. Il y aura les 4 premiers. Uh-huh. Les 2 premiers vont jouer la Ligue des Champions, le 2e et le 3e, ils vont jouer ils vont jouer la Coupe de la CAF. Oui. 5e, 6e, ils peuvent jouer la Coupe arabe. Oui. Et les 4 derniers, ou les 2 derniers, ils vont jouer ils seront relégués ils seront relégués à... Parce que Thura, parce que Nérac, il faut du temps, parce que Thura, même le joueur, même être entraîné au Halis, et donc cette histoire-là, la feuille de route de la FAF, elle a été présentée, elle a été plus ou moins admise par tout le monde. Oui. Elle a été admise plus ou moins par tout le monde. Mais parce que il y avait la possibilité de trouver une solution. Oui. C'était un peu, ça pouvait mener jusqu'à, c'était au mois d'avril, donc 4 semaines, la mi-mai tu joues, et puis tu vas terminer vers la fin juillet, tu donnes 1 mois pour les joueurs pour se reposer, le temps d'avril, et tu repars sur une nouvelle saison. Il n'y a pas de souci. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas oublier l'année prochaine. Il va y avoir une répercussion si on se met à mettre en place du retard. Maintenant, l'autre solution, éventuellement, mais encore une fois de plus, ça ne dépend pas uniquement ni de la fédération, ni de la Ligue, ni des clubs, ça dépend aussi de l'autorité sanitaire chadbini. Oui. Est-ce qu'Atanegi, elle dit que maintenant il y a على خاطر الشيوعي كاينين ونص كواس il y a quelques années de ça. Oui. Après les événements nés de ce qu'ils appellent le printemps du jasmin, le printemps arabe né, elle a été reprise au mois de septembre. Fin août, début septembre, ils ont liquidé leur saison. Donc ils ont repris, pratiquement ils avaient repris le championnat, la nouvelle saison elle avait été à peu près le mois d'octobre. Mais avec un rythme infernal. Oui. Pratiquement 2 à 3 matchs par semaine. Oui. Donc, est-ce que nos clubs ont ces possibilités? Oui. Parce que là, وهذا المعذور وهذا الحقيس. Oui. Parce que maintenant, je prends un exemple, la Viesca. Elle est en droit d'espérer être champion, parce qu'il y a encore pas mal de points en jeu. Donc, Init, Rachid, c'est une autre question. Là où il y a une saison blanche, pas de champion, même si les représentants, c'est les quatre premiers Kenya, là où il y a logiquement, c'est rapide, c'est champion. Non, Mohamed, tu as déclaré le CRB champion sur quels critères? Oui. Mais aussi le problème qui se pose. Le cas mathématiquement, par exemple en France, en Belgique, le champion, il était, parce que mathématiquement, au vu des forces en présence, il y avait de la place. Il ne pouvait pas le changer, par exemple Paris Saint-Germain, au vu du rythme, au vu de son truc, elle s'impose, ou lèche. Mais parce que mathématiquement il était difficile. L'Angleterre, il a éliminé Manchester City, Liverpool a été champion parce que le nombre de matchs du Goren, City ne pourra jamais rejoindre Liverpool. Même si
sur le plan de vue et sur les faits, Liverpool était champion. Mais rien ne disait que Liverpool n'allait pas aligner 4 matchs sans victoire qui permettraient à Manchester City de revenir. Absolument. C'est clair. Mais Manchester City a permis à Liverpool de retourner. Il reste un peu aussi défini, comme c'est une règle, ça a les moyens. C'est des véritables professionnels. Oui. Mais ouais, même s'ils se sont arrêtés pendant un moment, les équipes, elles avaient repris les entraînements. Absolument. Oui. Ils avaient repris. Nous connaissons, parce que le problème qui se pose à moi, même si tu trouves le joueur le plus sérieux au monde, dans une équipe, tu as 2 ou 3 joueurs sérieux qui ont fait le travail, le programme qui a été donné au matin. Mais d'abord, le joueur lui-même, il était confiné, mais il le sport. Le confinement, il ne pouvait pas se retrouver tout seul dans un stade parce que donc, est-ce que tu appelles ça des entraînements? كان مشكلة عشان تزال كان يبي بشحال ساعة تزال ما إلا كان صديق سوا صباح زيك سوا ثمدي مازال كشيني الكوفر فيت خماسيني في نظني خماسيني في 3 مع في 5 ومن بعد 7 ولا أرمي 7 الصباح ألور نورمالمون قلت غير هكا كي بدات تنطرين صباح زيك. Donc c'est toute une situation. Toute un truc parce que les conditions actuelles ne sont pas réunies. Oui. Parce que au vu de la situation qui évolue chez nous, à Marseille, nous avons atteint un chiffre record de 240. Oui. Au vu de la situation qui est... Parce qu'elle n'est pas en train d'évoluer dans le bon sens à moi. Oui. Elle est en train d'évoluer dans le mauvais sens. La courbe, elle n'est pas en train de s'inverser. نقل الصوب يعني نعم نقل الصوب نقل الصوب وين avec moi je te dis moi je connais un peu les chiffres de la Oulia Tizi au Soubara au Soubara moi je te dis entre hier entre Assegui Idali Sindidali alors Assegui 8 Sindidali Idali 15 Sindidali 11 ذكي تزوجوا ايه pendant la semaine pour 43 c'est beaucoup hein. Et donc bon alhamdoulilah c'est déjà et puis même dans le protocole de la prise en charge les gens maîtrisent un peu mieux le traitement le protocole sanitaire ils le maîtrisent mais est-ce que les clubs, est-ce qu'ils ont les moyens, d'assurer la sécurité sanitaire de leurs joueurs? Absolument. Moi je te dis, est-ce que les clubs, je parle de manière générale. Oui. Je parle pas parce qu'il faut parler aussi quand on reprend, il faut reprendre la première, la deuxième division et au Auxerre. Oui. Si tu reprends un championnat, tu es obligé de le reprendre pour tout le monde. Si tu reprends la saison, tu la reprends pour tout le monde. Est-ce que les clubs ont les moyens de tester tous les jours et après chaque séance de tester leurs joueurs? Ce sont les conditions qui... il ne faudrait pas avoir uniquement les conditions sportives, les conditions Oui. Il faut prendre aussi l'aspect médical de la chose. Parce qu'on se retrouve devant une situation sanitaire. On ne se retrouve pas devant une situation physique, ou la tactique, ou la technico-tactique, ou la on se retrouve devant une situation de pandémie. Absolument. On se retrouve devant une situation de pandémie. Parce que quand tu prends Chini par exemple, il y a des stratégies. En Allemagne, il n'y avait pas un confinement total. C'est des stratégies. Chacun a adopté sa stratégie.
Absolument. Cette stratégie-là, elle a permis aux uns et aux autres de prendre les décisions qui s'imposent. Absolument. Il est là. Tout là, en Espagne, ça a été une catastrophe. Et bon, ils ont repris leur championnat parce qu'il y a aussi d'autres enjeux. Oui, oui. Il y a les enjeux financiers. Il y a des contrats, il y a des Il y a des contrats publicitaires. Parce que même les FNI, à la limite, ils peuvent honorer ça. Oui, oui. La télévision, scène, etc. Demain, est-ce que la télévision dit je peux déplacer mon équipe? Elle dit pour des conditions sanitaires, je ne peux pas déplacer mon équipe. Oui, oui. Quel droit tu vas avoir? Absolument. Donc c'est toute une organisation. Parce qu'il ne faudrait pas avoir un match ou deux matchs. C'est vrai que par exemple, quand tu prends je n'ai pas devant mes yeux le classement, que ce soit en Ligue 1 ou là en Ligue 2, ça se tient à un cheveu. Ouais. Entre Youn, par exemple, les 4 derniers, donc c'est-à-dire alors 4 derniers, c'est 13e, 14e, 15e, 16e. Entre le 13e et le 12e, peut-être il y a un point. Oui, oui. Absolument. Même celui là, Sdaoula jusqu'à il est à 2 points. Il peut te dire, je peux prétendre à une place continentale. Là, jusqu'à il est en droit de te dire que moi aussi, après la je dis parce qu'on reste dans l'absolu. Rachid. Mais c'est même le championnat, ça peut toujours rester la même situation. Le championnat obligé de Wallen. Même le mois d'août, à Sénégal, ils arrêtent, saison blanche. Mais le mois d'août, il y a le championnat dernier. Et la situation n'évolue pas, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes équipes, les mêmes avec leurs faiblesses, etc. Donc, mais c'est en fonction de l'évolution de la situation. C'est pour ça que Denis Guélina, la décision, elle revient aux autorités sanitaires. Oui. On est en train de parler dans l'absolu. Oui, de ça. On parle dans l'absolu. Si demain, c'est aux cas, attendez qu'il me zénith, même la saison prochaine, elle est compromise. Oui, absolument. Parce que, normalement, même la CAF, elle est en train de tergiverser même le CEF, quand est-ce qu'il faut reprendre, il faut reprendre un peu, quand est-ce qu'il faut reprendre, va fixer les dates pour les compétitions continentales. Elle est en train de tergiverser. Quand tu vois, l'un des plus grands marathons, 2 plus grands marathons dans le monde, celui de New York et celui de Berlin, ils les ont annulés. Absolument. Parce que ils ne savent pas, parce que la gestion, si tu veux, c'est la prévision. Et cela, c'est-à-dire que tu n'es plus maître de ton destin. Oui. Tu dépends de l'évolution de cette pandémie. Tu dépends de l'évolution de la maladie. Parce que ailleurs, ils ont les moyens de répondre. La preuve. Un match en Allemagne, un match en Angleterre, en Espagne, c'est un micro. Oui. Il y a des techniciens du son, ils ont des situations, le public réagit, Dortmund, 35 000, 13 000 ou 14 000 portraits de supporters, tu as l'impression qu'au moment de rater à Slovchab, il y a un technicien du son qui provoque le son, où tu n'as même pas l'impression que le match se déroule. Il donne l'impression pour les joueurs qu'ils ont le public tout autour, c'est ça? Qu'ils ont le public et puis ils te mettent dans l'ambiance du match. Oui, oui. Donc les mêmes soit des Afrique qui a couvert les matchs. Mais ils seront en train de couvrir le match avec l'eau.
سورتو ما نيفولاش هذا هو كان تنجم تاكل المطران ديالي يا خايك y a pas l'ambiance, y a pas t'as l'impression que c'est une séance d'entraînement c'est quoi الزايد هذا هو كان تنجم ترمي مطلع تفرجوا c'est comme un match de quartier. Même pas. Moi, c'est quartier, c'est le rachis, c'est le Houma. C'est ça. Quartier, c'est animé. Absolument. Voilà. Mais c'est pour ça que Mohamed, il est d'abord que il y a aussi un manque à gagner. Oui. Il est joueur. Il n'y a pas de risque à Rachid. Il n'y a pas un risque les joueurs. أنا كثير ما تطول الحالة. الضيعات sur le plan physique. D'abord, les clubs ils n'ont pas les moyens de réunir les joueurs. Oui. Il faut leur trouver un hôtel. Il faut leur trouver un hôtel, un restaurant. Le transport, comment est-ce qu'ils seront transportés? Comment est-ce qu'ils vont la séance d'entraînement? Comment est-ce qu'ils vont l'assurer? Le vestiaire, comment est-ce qu'ils vont l'assurer? Est-ce qu'ils peuvent prendre en charge encore une fois l'aspect sanitaire de ça? Parce que c'est tout un ensemble. Les passes Thierry, etc. Non. Ce n'est pas un problème uniquement de jeu. Absolument. Ça ne réside pas dans le jeu. Ça ne réside pas dans le jeu, c'est tout un environnement. Et puis, oui. Sur quelle heure que va jouer les matchs? Moi, il y a certains stades, on y a éclairage. Oui. Comme تدخل. فساعة صار كي يجوا. وين يخدم unité, il fait une unité, ناس تنسملين dans une région ونلعب les matchs actifs. Bon, mais est-ce que cette région, il y a Winaf Zulfani avait proposé de faire un système de play-down et de play-off. C'est-à-dire les 4 premiers vont jouer pour le titre et les places كان راجل لو يدي سوالا السينغال va patienter أجمل tu vas patienter أقلاون ديريكت أرجو تبع لو ديريكت ومن بعد تسيولو ما تبغيض مي تورا اوني اوكيبي هكاكيا تنميرتي ميرسي يا جمال فوالا كما هو اللي كان ثورة متقرب le souci il est là. Le véritable souci, il est à ce niveau-là. Absolument. Ce n'est pas... bon, là, à moi, il y a un truc parallèle. L'éducation nationale, ils ont tranché. Il n'y a plus d'école, il y a une moyenne, il n'y a plus d'examen, il n'y a que le bac qui va rester. Mais, tout là, il faut, c'est pour ça que ce cas-là, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Soura, un exemple. Un exemple à nous, là. Soura, ils ont arrêté à 9 la moyenne de passage pour aller au lycée. Donc, tu calcules les deux moyennes des premiers et du deuxième trimestre, ça sera à 9. Troisième trimestre, il n'est pas compté. Mais Briou, on a 8,80. On a 8,89. C'est 8,89. On a 8,95 aussi. On va aller à l'extrême. يبغى 895 ويتعديها هادي سوا باش هادي نسمع سي محمد كاين بابا مي il peut travailler troisième trimestre il peut avoir son œuvre يصحى الحق بالحقيقة mais ça a été tranché absolument c'est tranché ça a été tranché كيش يقالون pesé empaqueté voilà. Voilà. Oui. Mais tu vois, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, effectivement, quand tu as toi par exemple des équipes qui se tiennent à un point, elle dit au Linkini, si le 13e, le 12e il est à un point, il dit là-bas, ce match retour, mais c'est non.
Mais les règles sont comme ça. Tu, Oui, tu payes les frais d'une mesure. absolument. La paye les conclusion, mesures. Rachid, la conclusion, il est Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis? Bon, moi je rejoins un peu ce qu'a dit Morad. C'est de trancher, c'est de désigner les représentants parce qu'on ne doit pas perdre notre coefficient en Coupe d'Afrique Oui, pour les compétitions continentales. oui, On doit arrêter sans donner de titre honorifique. Le premier et le deuxième joueront la Ligue des Champions. Le troisième et le quatrième joueront la Coupe de la de la CAF. CAF. Le cinquième, éventuellement, s'il y a une Coupe arabe, des clubs de Coupe arabe. Bon, maintenant, à la limite, ce qui reste comme la ils peuvent, dès le début de la saison, ils peuvent faire jouer la Coupe d'Algérie pour qu'il y ait un titre honorifique ou à la marque. Et puis, il faut. Parce que moi, je vais dire une chose à Mohamed. Oui, Dans notre football, la véritable tare de notre football, c'est qu'il n'y a jamais eu de rigueur. oui, Il n'y a jamais eu de rigueur. C'est un problème de passe-droit, un problème de petit copinage, etc. Et c'est vraiment ça qui est clair. Quand tu as, toi, Assegui, donc devant une situation, l'affaire Luis Mamouloudia, c'est pas dans le tasse. oui, oui. Et si l'USMA va avoir gain de cause, le Mouloudia va se retrouver où, l'USMA va se retrouver où? Oui. Le ESMA, c'est C'est lui. clair. Le ESMA, c'est lui. Donc il y a une mesure. Autant le Premier ministère avait tranché pour l'éducation alors que c'était Oui, au ministère et au syndicat de le faire. oui, Autant le Premier ministère doit décider pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, et ce n'est ni les clubs ni là. Il faudrait prendre une décision, la décision qui s'impose pour la santé des joueurs, oui. pour la santé de tout le monde, parce que même le reprendre, dans quelles conditions, au mois de novembre, octobre, même pas la fin de la phase aller la prochaine saison, tu vas avoir des joueurs sur le gris. ريت نشوف ريت داخلوك داخل هذول ما ولنا في الايام زون فريق طوماطيش دي غوسال donc c'est un peu à mon sens il faut trancher arrêter et reprendre sur notre base parce que c'est fini le 29. Oui. Parce que Il faut que ce soit. Il faut aller à non, la. parce que le problème qui se pose à moi, maintenant c'est les rumeurs. On est en train de penser au reconfinement de certaines zones. Oui. Et comment tu vas faire Chine? Demain ils vont reconfiner Steph. De ça. Voilà. Ils vont reconfiner Steph. Toutes les régions sont dans le gris. La valeur. ان شاء الله خطا ان شاء الله اتحبس تنميرتك رشيد Moi je dis, voilà, voilà un peu mon point de vue. Merci beaucoup. Il vaut ce qu'il vaut, mais bon. Non, il est bien, vraiment, tu nous as bien éclairé. Là, tu l'as حوايج غورنا راني personnellement وري غير دهني ورصد ميمي تنتيت دماغك الشيني تورا ريغ الولعان كيني جو بونسي بارك لو كوتي ورا ديزينيين ما ديزينيين à quel titre امسني ناس سي ار بي مارن شامبيون le Shabab champion, donc c'est comme un 3/4 de champion, parce qu'il y a 8 matchs au moins, c'est ça. Et le problème c'est un peu ça. Absolument. Même ce Abdallah jusqu'à devait être champion, on a le match. Donc rien ne te dit que je dis que les matchs. C'est-à-dire que nous sommes, c'est pour ça que en termes de rigueur. Oui. En Inch'Allah, termes de Allah gestion. rigueur quand même. On l'espère. نعم. إن شاء الله هذا الدول رزات نتمنيهم أدروا غلا في السوجية كاين une autre fois Il رشيد faut, ما il تبغيض. faut qu'il y ait à Mohamed. Oui.
il faut qu'il y ait d'abord la rigueur dans la tête des gens, il faut qu'il y ait la rigueur dans la culture Oui, de la gestion. absolument. وبعد اللغة الأخيرة. Voilà. تنمرتي Voilà. ميرسي بوكو صحيح. يا رشيد. Allez, صحيح. Allez, au هيا plaisir. صحيح. سلامة رشيد، ميرسي بوكو صحيح. مدير قضيتنا. تنمرت سنين، تنمرتي رشيد. دونك فوالا ودي السوالن، ودي السوالن. الزول الو الزول لا سلامة. الو وي لا السلام كدموح الخير الدموح لا سلامة. انت دي السوالن فاتحة سي باري فتيحة شحال هاكي من سلالة فتيحة صفرون خديم انا اللي ديريكت. لا ميرسي. تدي مي شحال قلت خدمة لي ديريكت سي بور سا بصح وخديم انا اللي ديريكت سي صح. صافا فتيحة. صافا لا صافا تشوف كان يوز الحاجة هي وكاينة كي تهضروا هذوك مسيو الجورناليست كي تشوفوا كيوز الحاجة ترى تعدي لا فامين سطيف هكا ونزرا لا شاد ديفرون اسكو سكسن دي بوان اسكو بصح رانيت لما شادي اللي يسمع اسكو المولودية اسكو سنوان توا نو يدريت انت رشيد خاطر يدريت انت بالك وسمعتها لكن الصيف وتيديو ديالها مي يدرك ساكن اللي يسمع المولود ديالنا اللوطان سي بوكو. فوالا البروبليم وكذاش تاقي داغون وكيك Il faut qu'ils soient libres. Et s'ils font une reprise, non, qu'ils soient libres. إلا بيك ميكسبيريونس خاطر غير سبور يخدم هذا الدموح مشات تولي كيدي إلا أتحبسن دينا غير الدموح غير إلا قتحبسن سواء نكوني ما نخدم ولا بريباراتور فيزيك البريباراتور فيزيك إلا قات ماشي 3 سيمين 4 سيمين اتونسيون إلا 6 سيمين دا ساون Oui, voilà. فوالا إلا 6 سيمين دا ساون داغني 6 سيمين دا ساون داغني الدموح نكوني لي جوانا غوتوا خلصنا تحت خلص الدوب لوتيل خلص الدوب البوس Oui. ومن بعد ما نعرف صافني من 15 مليار ولا 10 مليار ايوي ما تشاكي من بعد سبتمبر مش هذه لي غريف خدمنا لي ولا بنا لي جوا ما غامش بصح سي ان غران بروبليم il vaut mieux تحبسنا كا انا نرجو اش ديني الطاسه في الياسما انا نرجو اش دينينا في الياسما كتصب المولوديه شي طاح 3 بوان صافي دابا حبال غايدين يمكن جيسبيغ pourquoi pas qu'elle sera jusqu'à 3e non 4e je sais pas voilà نصيفون مع لي ريزولتا نيس البروكيرور شادي في الخطر كيف تعطي لها ما الشامبيونات بريفير تحبس ان شاء الله. اللي يزوال هذا Absolument. كمان عزيز تاع واحد الغاشي وما نمرش بيضا Absolument. كلش. فوالا دارنيت ولا ما خدمة لي تيست واحد لقشات كيب إلا قاس 30 تيست دم حمد في الستار يولي قال 30 40 تيست ان تيست ديزمون في ميسيون 1800 دينار الجنيان Voilà. فهمت الحسابي كداموح هانشي راه تخدمو سي ان غران بروبليم دارنا داموح تحس لك تعرف دي ديبوت لا البروميير ما تميريتش في الشامبيونات تفكن سي با ان سوسي Oui. فهمت وين ميريتي شو داموح تقالنا يقولوا تصبونا لها Voilà. أمين إذا كانوا هذا سوق نخدم نزيد C'est-à-dire كيف. Y a pas. هي با تحبس لك كاكي فهمت دابا سي با بوسيبل الا كنهضر لك ديجا هما كنا تاروبونير الا قادي ليه ناد بلا تاروبونير هكا دوغا لي جوار غتخدم لي تيست غتخدم لي زونطرينمون 6 سيمين غا شحال احسب دابا واحد من نافو صافي دير نكوني صافي شامبيون غادي في اكتوبر نهار نوفمبر اي دات فيفا هامش Oui. Un problème. Ah oui. C'est compliqué. Ils vont mieux تحبسن وين يصب يستعرف يصب وين يخدم من دياوي عطوالي ديجا شامبيونا يبان لك تخدم سي تو فيك لابيل نقالو ديفرون Absolument. فوالا كان انزرا شادين لي المولودية شادين لي الصيف Oui. وكل يسمع يبقى ديفان كلش لا فان د لاني تفكرنا يلعب شامبيونا داراب ناغ شامبيونا دافريك ناغ Oui.
même بنادم ولا قادر يحقق championnat d'Arabe dernier mois. On casse le championnat d'Arabe. Les équipes les meilleures d'Afrique, les équipes arabes. Dans l'Ouest, c'est tout ce que ça. Mais le championnat arabe, il n'est pas reconnu par la FIFA, hein? Ouais, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui connaissent les mêmes. Regarde, dans les prochaines saisons, là. ولا قاس كيد في من غدا ولا قال ولا قال لي بيودني نقول جوفنتوس يلا البارسا ود منا بصح عندها الا كان ندخل مرحبا لا سلامه ايه ما جاش كما تلعب لا كوب داراب انت ربحيت كاين نقطه لي تاع فينال ديجا سي كيك شوز ركزتو لي كوب داراب لي زافري لي شامبيون داراب كاع اللي تاوين الشامبيون دافريكا بدا الترجي الزمالك يفو با بنادم بحقر يا وي تنمير فوالا تنمير ديما فاتحه هاي يسلمك ميرسي صحيح يا بسلامه ميرسي بوكو فاتحه نساو لي باين أصوات غرون مثلا الدوما وين أفريقيا كي تسوى نكون وين اسكو السلام دي رشيد حموداني يفكر une situation générale bien précise liée à tout l'environnement يعني استعمد أي غور نرد دهننا يريد لنا نسسني تنمير رشيد دونك سي كلير نت الحوايج كاينين يسفهم عطنديد فوالا تولكم وين تشي سواليم ما تفهم أنا قيمة يهيدون أنا يهيدون كاين الصواب غورون الميكرو يتوفاز اللي سوى الجمال المواطنين مجيد أزول مجيد أزول دموع أنا أزول مسفلي أنا كثير صباح كل صباح الحمد لله كشي صباح كل تمام هذا مو عند صباح كامل وقت خير أنا في الوقت بدي إلى قليل كنا. وي بيان سور لكن إلا الوقت ذنيك. أكيد صاني الشونتر نواقيلا أنا خطأ. خليك justement. Mec, déchire-toi les chinois, ce qui est le sujet sur la reprise ou non, saison blanche. Champion, est-ce qu'il faut déclarer un champion? Déchire-toi les petits salakines. Est-ce que tu vas la reprise? Non, attends. Est-ce que tu vas une saison blanche? Mais la saison blanche, est-ce qu'il faut déclarer un champion? Non, attends. Déchire-toi les chinois. Et que de moi, d'un seul choix, deux solutions. À partir de là, je vais d'arber une Kenya, une seule une soirée en Kenya, après bon, oui, il y a une معليش bien sûr كنت سؤال الشتيني تم زوالو championnat du Yoruba. Je suis pour la reprise du championnat. Ça c'est sûr. Parce que on est, ça décide des clubs professionnels, donc ils assurent le droit, et c'est normal le droit du championnat. Parce que quand on fait la saison blanche, quand on rentre en saison blanche, avec des équipes le champion, or que mais les matchs, mais les clubs, c'est-à-dire chez les Mohamed. Mais avec là, c'est impossible. Alors, pour le championnat, à annuler un mec nous dit je suis level, après pour la saison prochaine, point, c'est tout. Parce que les gens, je vais dans bien des Mohamed d'où, là, pour un, les clubs vont pas mais ils يخدم يخدم دونك هذا هو الله جوني كي لقيت داور ستيل كي الا كتخلص دقيقي ماشي ما لي ماتش كوم من خلال لي ماتش من لي كونديسيون خلا دونك سي بوسيبل تجو لو شامبيونات اي سي جوابل ايوا بون اسبانيا نايلان يفوتور بنادو مي صافي دير اكسان كوبي دقيقه خلا يعني الا يزور في كمل الماتش c'est vrai que Français a besoin de Lyonnais parce que nous sommes level et 28e journée là ni Français. On a besoin mais avec l'Espagne, l'Allemagne, on a donc je vois pas le problème. Et je suis pour la reprise du championnat. Donc avec la calcul, ben il y a ça veut dire que tu as 6 ans là que je suis level, que je là aussi وده خاطر فات واحد مضرب pour le championnat. Donc voilà, on a commencé à partir du mois de juillet. Donc d'ici fin juillet, à commencer.
C'est vrai que les matchs, ils vont essayer 20, par exemple, des matchs par semaine. Après, là, ça décide de faire ou t'as préparé. Mais tu peux te voir les mois de septembre, il y a un mois d'octobre, un mois d'octobre. Voilà, c'est tout. Il y a un mois d'octobre, des mois de. Voilà, ça coûte rien. Au lieu de reprendre une saison prochaine, le mois de septembre, donc ça va prendre le mois d'octobre. Donc, il y a un petit peu qui demande des choses. C'est vrai qu'il n'y a aucune solution. Je disais, il y a des champions, Marc la Coupe d'Afrique, et tout ça. Que championnat mesuré, donc il dit du bruit. Donc, c'est là. Voilà, donc. Et allez, justement, justement, aux journalistes, c'est vrai, parce qu'il y a, j'ai été né, le stade né, mais malheureusement, c'est vrai que Paris Saint-Germain, ça dépend pas des là, après, la famille qui suis là, on peut aller nous donc, certainement, plus amplement, après, les options techniques Rachid, c'est-à-dire, donc, c'est une application au management distance, parce que le premier c'est l'Allemagne, donc c'est une application de téléphone, ça a un bouton marqué but, ça a un bouton marqué champ, donc, quand on décharge l'application, ensuite, mais immédiatement, je vais dans le stade, donc, je m'appuie pour racheter un champ dans le stade qui est les années, pour les supporters. Mais l'équipe qui marque le but d'Alad, qui ne but d'Alad, des autres. Ça veut dire que l'ambiance, c'est comme les supporters, tu es chez ton dîner. Donc, c'est l'ambiance des joueurs. Ah, c'est que l'ambiance, ça veut dire que moi, Hanza, sur le tennis, ça veut dire que les supporters, c'est qui donc, c'est ah oui, c'est ça. Donc, qui n'est pas ni cheval, elle est qui dit n'a pas je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il a ni dina, il a ni dina, donc je vois pas qui est ni dina et tout ça, mais qui suis pour le championnat. Merci. Bonsoir. Merci, Majid, de ce différenciant. Merci, Canada. أصور وين مثلا السلم زبلينا والجمال السواني السوان ديالو نقوم نحصل ماشي سوان ديالي ترى ما بعرف السوان كمان لا ليني توغارت دونك فوالا أصور وين وفد غرب أزول الزول دموع الزول لا سلامة غنيوة مسعود سيباري مسعود سيباري لا سلامة كم مسعود صافا الله يسلمك كم قلت شي دابا الصحاب غير كي غوالا والله صافا الحمد لله نحمد ربي الحمد لله انا كنت يا دا الكوفيد لكن الحمد لله فهمت الحمد لله نكون هذا الله السكين يوري شي فرق ولا بروميير فوا يطلع 240 سي انكيتون صغير ترى شيء نقدم la maladie مازالش دابا doit faire attention mais la situation n'est pas vraiment alarmante فهمت مي لكن يا والله شمو نديروا لا bien sûr alors السبيطارات نبدا نكشفنا السبيطارات قال الناس ولاش فلاس الحوم الناس ولا حدا بلي تروح هذا تخضروا ما يروح ديوانه دي قيمه الفلا خزرا دي ماليان سينيا قيمة الفراج لو تورين تاع تسقطوا ديروا على كاس ديروا الزات كي ديروا شحال هذا جاسي عادي نسيت ليس بارنيورونس ليس بار يسمع حد كي هكا بعد الشهر دونك نفهم من منزل سي مالور دفك ربي الخير ان شاء الله تشريك على خير هذاك المكان ان شاء الله كم سعود اش غادي في الشامبيون كي تسوالي راهي باروبا نقولوا شي pour la reprise même télé à huis clos des stades à huis clos le public pour le moment mais le championnat logiquement va être premier vraiment il y a des ناس كاين ولا جدنا كاين لي لوجيك وي زوتشي faire des outils et des logiques dans exactement parce que voilà certains clubs
qui sont favorables, sont bien classés. Tu demandes, mais il faut voir les problèmes il n'a pas. Absolument. Chez le champion, il est relégable. Il est relégable. Absolument. C'est le titre de champion, le rôle de gagner, exactement. Parce qu'il peut remonter. C'est injuste. Avec les Français, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Paris Saint-Germain avancé. Personne ne conteste, à part le seul qui a contesté, Lyon. Il n'est pas d'accord, vraiment. Oui. Il est même déjà dans l'affaire en justice. Il n'est pas d'accord. Parce qu'il est classique à Paris, il faut démaner sur le cours, c'est vraiment. Donc, c'est pas logique. Quelqu'un me déclarer à blanc, il faut qu'il désigne, il faut qu'il ait des désignations pour la Coupe d'Afrique. Mais tu déclares le champion. Voilà. Il peut représenter le pays sans être champion. Exactement. Non, ils vont choisir les mieux classés, c'est normal. Ils vont désigner pour les compétitions africaines et les coupes arabes. Oui. Mais sans désigner de champion, ni de vice-champion, ni de deuxième vice-champion, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ou l'âge. La réaction de la page serbien, la page la plus importante, c'est à 87 000 هذا الشيء تكمن بعد التصريحات الخائن فريمون سي اكسيسيف الخائن زوتشي اصبح من الواضح ان المشكل ليس في اكمال البطوله بل هو حرمان الشباب منها على الاداره بالرد وعلى الانصار بالتحرك وهذا الشيء تكمن السحب السابق محسوبه ثايا اي الناس زوتشي خدايتن ماشي خدايتن هناك دونك البروبليم ماشي ذاك من لا كومبيتيسيون هناك كان يحرم لو سي ار بي Je pense pas. Bon, il n'a pas ses idées de corps. Je pense pas. Il est juste, il est rationnel, vraiment. Non, là, c'est logique. Parce que مش حاجتنا تصل سنة يعني لفظ العرض il a fait des erreurs auparavant, mais ce qui est en train de perturber le championnat, c'est la Ligue. C'est la Ligue où le Medouar est en train de perturber tout le championnat. Logiquement, on devra dire, mais il y a un courant qui est contre la reprise. Oui. La campagne électorale pour la fédération, se présenter là. Donc il y a des opportunistes là, ils sont en train de. Il faut qu'ils choisissent, cette fois-ci, il faut qu'ils choisissent un bon président de la fédération qui va gérer le football. ماشي ندير له برلاتي ولا داخل la ligue de football, la fédération. Il faut quelqu'un de compétent. Il a une Benchir Drama Spiras. Benchir comme une vedette يتوسنن ويعني تسمع نقاط القرآن هنا يعني يقرد الصح. Il y a deux choses. Là où qui personnellement il faut reprendre la compétition. Il faut reprendre la compétition. Absolument. Si on ne reprend pas la compétition, c'est normal, il faut nommer le TRB le champion. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, sincèrement, logiquement, 24 points et tout est possible. Les classes, il y aura des classes 5e, 6e. Parce que c'est des matchs de la relégation, les équipes relégables qui vont affronter CRB, qui vont affronter les autres équipes qui sont classées. Oui. Donc, c'est pas logique de désigner un champion. Qui aurait d'arber l'option de la proposition de Zutchir et de la meilleure. Absolument. Soit le championnat va continuer, soit championnat blanc. Absolument. Qu'est-ce qui est équitable? Personne, si tout le monde qui est perdant, si tout le monde soit c'est comme ça. De toute façon, la FIFA dégage de ce qui est 1,5 milliard $500 pour aider les clubs.
دونك إلها ما فكر لا في الدراسة. دونك تنشجع بول كلوب باش نعاونن بوندون كيمي طالنا كوفيد كيني دونك il y a de l'argent comment qui va rentrer dans les clubs. bien sûr. Mais dans les demos, il y a un point de choc qui donne là. Parce que moi, étant en Kenya, voilà, comment le confinement, le Maroc, ils ont fait un programme pour la reprise, la Tunisie. Ils ne connaissent pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe en Orient. Qu'est-ce qui se passe? C'est des matchs, c'est des nocturnes, des matchs, pas des humans. L'Estadic 5, comme l'éclairage. Par exemple, ils jouent le 20 août, ou le 25 juillet. Les nocturnes, ils peuvent jouer à Constantine. Et l'un des matchs, c'est les nocturnes, les matchs juillet, les mois d'août, à partir de 20h. Bon. Ils sont compliqués. Je reçois, c'est pas normal. C'est une saison exceptionnelle, c'est une saison exceptionnelle. Il faut finir le championnat. Après, voilà, après. Il faut finir. Mais ce qui est étonnant, la Tunisie et le Maroc, c'est un programme de reprise. Ça y est, l'Égypte, même l'Égypte. Nous connaissons مازال تباتيني مانوال نتشوالها ça هذه قابل صح تنميتي كم سعود صحيح تدم الحمد لله مازال بخير الدم بونسوار بونجاز تنميتي سعود سمن سديد بارين صور ورون مفهوم الدكيم اخلاق مثلا قنيت ون كان نو مازال واحد 20 دقائق نوالس كاع مسألة نوالس كاع خاصو طرف مع الساكنين زعما ما هادشي مسكا زعما ما تسولون بوندون لا جورني نونجستري نقولوا دار لاكتيفيتي ديالنا سورتو يمين زرا لو تام كاين الشامبيونا نبغى نزرا كيسوا اللي ما كنت فلاس دونك نبغى نديرو فلاس ان ماكسيموم دافي باش ننظر داكشي يلاقن اسكو يلاق لا روبريز كاين نخاطر دونك شنو نظن يفيغ نداوير المدي سوان عبد الله أزول سبعة من هو؟ عبد الله de Montréal. عقل شوية بروفيس الغالب مليح. عبد الله de Montréal. وي يا عبد الله نسلمك صباح. صباح والله لاباس لا فامي صباح صباح bien. صباح الحمد لله. أنا جبت سؤال عرب parce que j'étais un peu occupé. معليش كاين ربي. Je suis en train de suivre le live Linux, tout ce qu'il a à dire la Damnée de Paris, le dernier, l'avant-dernier, le problème de reprise du championnat. Oui. Mais à mon avis, il vaut mieux demander l'avis des spécialistes médicaux. Oui. Ben, c'est à eux de voir est-ce que le joueur peut reprendre, il ne peut pas avoir des problèmes de santé. Ben, s'il reprend pas, ben, c'est une année exceptionnelle, ils ne peuvent pas aller dans ce contexte. Pratiquement, tout le monde cherche ses intérêts. Abdallah, l'avis des spécialistes dans un protocole adressé au club. خلصنا un protocole, mais apparemment les clubs poussent maintenant. Parce que ça a les moyens pour le réaliser le protocole. Voilà. Et donc où est la solution? ريني تظني في سكن قارن. C'est le problème. La solution. J'ai entendu pratiquement les avis de tout le monde. Ouais. Moi, quand même, je suis un supporter de la JSK depuis très longtemps. Ouais. Si il doit arrêter le championnat, il arrête. Laisse le frère. Si il continue avec des preuves comme quoi,
les commissions de sportives décident qu'ils peuvent jouer sans problème sur toute la santé des joueurs, et un joueur qui gagne quand même 200 millions, moi, si tu lui dis non, il joue. C'est ça, c'est pas et puis on a plein de moyens des équipes européennes. La dernière fois, j'ai vu le match la Juventus contre le Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie. Et ben pour moi, c'était un match pratiquement médiocre parce que ils n'ont plus la forme de jouer. Même la finale, ça n'a pas été un grand match. Ils l'ont assez contre. Et donc, moi, à mon avis, moi personnellement, il faut arrêter le championnat. Il faut arrêter le championnat et déclarer l'année blanche. Oui. L'année blanche, les relégués, les derniers vraiment en place. Oui. Et le championnat. Il y a qui Smith. Bon, moi, je suis pratiquement contre l'avis de Zetchi, qui dit qu'il faut continuer. C'est pas lui de décider s'il faut continuer ou pas. C'est pas lui de décider, il faut continuer, je ne donne pas. Parce qu'apparemment, quand il parle, il veut continuer le championnat, non, il ne donne pas. S'il doit donner le championnat au CRB, il le donne au classe. Où est le problème? Le CRB et un championnat en plus cette année. C'est pas le problème. C'est comme ça, C'est pas le problème, Abdallah. C'est pas ماشي حاسي يحسن يمدالن ناض يحسن باش تاويل السيربي خاطري اسكين الميريت باسكو انا نلعب لي ماتش كاينين انا نلعب لي ماتش ما تجي سيرتاوين. Je sais qu'il y a 24 points en jeu. C'est normal. Toutes les équipes, mais les conditions actuelles ne lui permettent pas de terminer le championnat. Je ne sais pas qu'en ce moment, les chiffres qu'on nous donne, est-ce qu'ils sont faux, est-ce qu'ils sont vrais aux Arabes, mais ce sont des chiffres alarmés. Serbie, avec les 40 points qu'il a, il est champion du 3/4 du championnat. Je sais. Il y a un quart du championnat, mais c'est qui est fait. Il faut trouver la meilleure solution. Oui. Premièrement, pour la côté des joueurs. Deuxièmement, il ne faut pas prendre de parti et signer un non, on veut ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Ou terminer l'année blanche, un championnat à blanc. Les équipes doivent descendre parce que c'est pas normal que le championnat CRB assume les relégués, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il va être un championnat à blanc. Comme ça, ils vont préparer la saison prochaine dans de bonnes conditions. Quand est-ce qu'ils vont premièrement, il faut d'abord dire quand est-ce qu'ils vont recommencer le championnat. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils doivent reprendre. Ils ne savent pas. Et donc, quand la situation sanitaire n'est pas claire, on ne peut rien dire. Voilà. Mais dès que ça dépasse mois de juillet, 20 juillet, fin juillet, c'est trop tard, c'est fini. Oui. Tu ne peux pas. Surtout dans quelles conditions il y a la ça va être terrible, ça va être terrible sur le plan de l'atmosphère générale. Voilà, en plus le précédent, il y a des stades, ils vont jouer la nuit, à partir de 20h. Mon stade, le stade est l'éclairage. Je vais jouer dans un autre stade d'éclairage le plus près possible de mon stade. Bon, la plupart c'est à Noukaina. Moi, je vais dans le stade le plus proche de stade. C'est tout. Oui, ici. Voilà, c'est le sire après. Nous, lorsque c'est un match à huis clos, n'importe quel stade, même s'il n'est pas homologué pour les grandes rencontres, ou les flasses.
L'essentiel, c'est un terrain, un bon terrain de football, وخلاص. هذا هي. Voilà, puisque de toute façon, puisque c'est à 8 kilos. Donc, que jusqu'à jouer à Alger, on joue à Boumerdana. Nagazo, oui, absolument. C'est exactement la même chose, parce que voilà, c'est le problème du bricolage de la fédération et de la ligue de football qui date depuis combien d'années, parce que le football est devenu politique. Ils ont politisé le football. Malheureusement. Ils ont politisé le football. Ok, d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous les gars de Tunisie. À tantôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci. Donc merci يا عبد الله. اصلا دور من مازال نتكمل الناس نطفي من 11 12 مورا لوروب بزاف شويه مي معليش اون فا اسي دو نبغى نقيم هما 3 ساعات ونص يدونا ساكنين الناس لو تعمل سوفيزامون انتريسون باش كاينين انا قيمه ترابات ولا داين تاعيا ولاش فلاس دونك فوالا فكان تسمكتير باللي الساكنين يسرني تليفون قارن باللي لو كوفيد دي تموت الجزائر ينرنا سواطاس دونك كان لي شيفر تليفون دونك الساكنين 240 نوفو كا كونفيرمي 59 ذي الصيف وحدث شو 146 يحلن وسبعة بضن العفو ربي لكن يزوزو على حسب همتنا رشيد حمودان نصر دي سوال لازم نصر أزول دموح سيد صباح لا بس كينا بي الحمد لله أما كان نصر سنير دي البابا خطير سي غالا ليميز لا باسكو دير شي غالا على كل حال سي غاسي المفصل كنيا مي سافا جي لا كونكلوزيون ابي بري نبغي في اللغات مول الجزائر لو شامبيونات est-ce qu'il faut reprendre dans quelles conditions reprendre s'il ne faut pas reprendre est-ce qu'il faut déclarer un champion نخاطر à savoir غوري كان كاين بور موا كاين تفكر فهم اللي لهم كيتولي الفوتبول يعني كاين بور موا يفوكي اضربوا لنا دموح اشو sans oublier c'est-à-dire le cas sanitaire à Guinée, c'est-à-dire la situation sanitaire à Guinée qu'il faut prendre en considération. Il faut que les gens qui يعني désinfecter نيمان سنة تشويش l'alcool le gel الفيين شكشمنا يعني فوق ديال القانون شكشمنا لي سيبورتور يعني ماشي موادي سميس خالتي سميس عميش اكسيتيرا كاينين كوزا مول الباش كاينين سميس عميس مول الباش فوق دوسن بلاحة الشعب هذا شكشم لي كاميرا اون فا روبرون كوم دابيتود شو ما كاش لي سيبورتور نخدم ما كان يخدمني لو موند الناس انت مورا نطرناك اكثر من غدا دموح خدمت تساوي لي مانسن وغالاند اكيد يفوك برون كونسيديراسيون لو بروبليم سانيتير يعني مدينه سانيتير ثاني بان فاش نهضر الكورونا فيروس اكسيتيرا مي وكان اتخمط ابلون دموح ما تساعد حتى واحد اتصل كونسيكونس اتصل كونسيكونس حتى واحد اكيد فكر فيغنتي دكتور كونسيكونس دموح لو كانت تسمى دوزيام ديفيزيون دموح اصلا سي كي اللي دارني دانت 6 زيكيب اي 6 زيكيب اللي اسكو سنخدم القرعه وكنت تصبنت c'est pas normal. Un 15e, d'un 6 équipes et 2e division professionnelle. Alors, ce qui fait, tu as un garou ou un garou. Environ, c'est pas normal d'être sobre avec un classeur de tout le 8 journées. Le 4e, j'ai un exemple.
Voilà, c'est un bonus. Pourquoi pas, on va pas jouer le titre dans la deuxième place. شحال حكيت لي انت فوق كتلعب وميم طون ديال تدعم واحد الجوار كاين انا نكون خصنا شي طوح لي زونطريمون ساعات تسول بيجي يخدم يعني دي زونطريمون لو تو سا il faut كدو غادي نبقى 90 كان لي ماتش كجيرانسن هذا il faut انا نعطينا دعم واحد الموت ندي جوار كي دوكا يعني انا وقال نخدم لي انتوالي لي ماتش ادنا في لي ماتش علي في كمية زي تتابع زي تفوق تفضل على رابيديتي الحرارة نتفوق 18 غادي سي كانتو على كل حال ليش تقينا كرادينا كان سكادا مخلوش هذه تنغال في الحوايج نظن تنغال يفوك دوغالنا شامبيونا وهكا كل يوم هذه يظهر يسمون يقول الحاجة سمعتي عرفتي ميريت فلما نولي كدي سي عربي الميريت بسميت بدا شامبيونا تساتي تنزوالو فانا فوتباليستيكا تاموح ولا نتسات ديالهم كل يوم دي اسمه في الحقيقة جياسكا سونطوفي اونتر دوزيام troisième يعني اقل من تو سات ستيت بون على كل حال كيف مولودية اوسيار 9 ندعم دو ماتش روطار مي ستيف اقل دي ماتش اقل ايكيتاب نقول نبدا ماتش نروح نبدا الدرني ماتش نبدا في ماتش نولي ستيف دابا اقل 37 لا شحال كني والله مش فاهم ان شاء الله على ربي الخير 35 35 صفر 36 مولود 37 voilà فيها تنزوالو 40 voilà exact تنزوالو 40 ان شاء الله سرحن ان شاء الله قلت لنا كمل الشامبيونا مع دوزيام بلاص على كل حال تروازيام ان شاء الله فينا دي سنه خيس تنمية النصر ميرسي بوكو تحياتو بقى على بسلامة بونسوار يا نصر تنمية النصر دي لوكسمبورغ دي ساول الحبيب تلويل حبيبنا نحمل نصر يقرر دول الصواب دائما خاصة كل يوم كل يوم في سواليم ويضرب الصواب هذا شو كان كاين يدير الاولى سورتو لي ماتش جويي اوت يوار كرا يشبه ربي لوميديتي الطج قرح الحامو ça dépend de la caractéristique سواء لا كومبيتيسيون مثل s'il faut سواء formellement كان je ne sais pas وزرغاران خاص يعني كيميا زوتشي il m'a convaincu نتي نزولو ومن بعد ولا لي بروبوزيسيون يخدم راجل يسكان دي لي تويت ينس يتسوفا مساكينين كنت ولد كتزرع مجالس كتشوفوا لي تويت كويس الخميس ان يتويتر الكونت تويتر ينس قاعده كتسكت كيلك فلاش دانفورماسيون هنايا بلي نيزون روسو بغيت نديو ان كيسيونير باش نظن راينسن دي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل هنايا كي نو سوم بور لا ريبريز كي تمزولود s'il n'y a pas de reprise, c'est la saison blanche. La saison blanche, il ne faut pas désigner un champion, n'a relégué, donc, mais les compétitions africaines, il faut prendre en considération le classement. Et s'il faut que la 22e journée, le Serbie, des choses, après بعدين ما عدت لي ديسيزيون لا ليغ المعناس لي سونكسيون راه ديالين غا في المولوديه راه ديالين غا في الصيف ولا جيسكا تظهر ممكن ويسين اوتوماتيكمون ما الى من لي ريغلاتين دونك الويكينين ينزل في الدنيا هذا شو ندير نبغي في الدنيا بالك دوا كان ولا مثل كراكنين إيرانزيان يخدمني يسعني باج فيسبوك ولا غير طفنا الشغل مازال قالنا
مازال قارناس إلا شينا الهاوية أماتور دشو أسنيا كان يوث الحاجة باش نوصلون الطراباي دا بروفيسيونيل بارابور غير الطراباي يخدم النوثنين عند الهضرة غلين فوسلواي جينيرالمون فوسلواي الماجيس كان الشريف ملال غلين في السيرة والقبيح أين فهمتي تقارن لي كومونتير ديالنا شابوني يومي يعجب انا الشريف ملال ديالك ناس خاص لا وين تدافع ديالنا ذينا الى باجني وكاينين طفنا الشغل سنين كان يوث الحاجه مخلص لونطارتيان يستخدم يشريف ملال خدمه سافري عندنا لونطارتيان سنين كيعاود صاردين ما استكراسل تصرام لشدينا اشوار فينا تقرب غير لي سبورتور effectivement نسيان نقرب على لي سبورتور نصح ويلي يحملن لاجيرتي خاصة المخالفين لاريو فاين ديتيلين اما كيلوغا اما ما يسلحون لاجيرتي مي دون لو ريسبي مخلص l'Ontartiani on point des extraits dans des chaînes de télévision des journaux sportifs خدمن des pages une page entière de journaux الهداف الهداف en arabe le buteur الهداف en arabe de compétition خدمن d'une page entière l'Ontartianina كنت كلش اين يدي بوشي من البنت دينا مبروك زغال لي جورنال نظام باسكو خوان ماشي ليونا الدار ولا ليبرتي يعني يخدم الى اوروبري ابويس يبدا ماكسيموم دانفورماسيون سور لا باز دو لونتارتياني مالوزمون دو ديرنا ميم با لا شينا مي نكوني لا شينا تصوت كومام لو ميساج نشري لو ميساج la GSK, donc pour nous c'est le message où se voyait la GSK, le message de la GSK, jusqu'à parole du contraire. Donc, un professionnalisme, une petite phrase, تعرف تسوين mal, سنا تعرف خير نون سنا تعرف خير نون ونتيني مليح تسوين وتسمى تكتب ما بس تعرف فوالا هو مثلا نكون نهدر تقبيل نهدر تروميز نهدر تعرف ونهدر تجنيزي الور ماذا كنا ربيع أكسينا نكسب ذلك معتوبة الأحمر والسنة كده نسمتها 22 نسبة سنة بضع سلعة فربين يتغن سلطة دي ثلاثونان دونك 22 نسبة سنة يغني وطاوش تندسينا سرسين مانيك كين يوم قرارة كين دينا سرسين مانيك كين سرسين مانيك مزيض ها مزيض يا أخي وزات جاد وتحير ثارا والظلامة لاشين يوتيوب أنوي لاند فيروس ماشي ذاك الخص اللي خانتينين هذا دي جورناليست dans une agence de presse, pour des journaux, pour une chaîne de télévision, souvent تكتبين ماشي ذاك اللي خلقوس باربورا راه كان ولنات ذاكيين وتكمل غير هذا حبسه كان ذاك ولينا شغل نون سيو ثلاث قاعدم سيو ثلاث خدمه خدمه دير تخدمها الساكنين سوفان داك ولنات pour reprocher c'est que النظام يشد الملل اشوف يدي صراحه أحلي ما دغيشو فوالا نبضد براتيكمون مازال دي كالك سكوند نتصور تصور ل11 ديال اولين جابو ندير خلنا نورمالمون نبويد كلش نبويد ليسونسيال دي زانفورماسيون et de toute façon de nous aller ce qui peut amener un reportage à faire توزيني ديران ذي حروزة زمان ما تعزم لاشين الناقبلي نيوز تلفزيون أتولي مع روبورتاج غف حروزة لو بومون دو تيزي وزو بومون
لافيرتور دي هنا يوث الحالة دي هنا مرات سرسنا خلنا لي بون خلنا القاعدة نتيلو فدي هنا وسورتو تسيكوريزي الدعوة دي هنا دي حروزة فريمون تم زواروث ويد يسعان يخامن دينا المحلات هنا هذا ربحنا ذي الحول كوميرس تسنت ويضا روحنا المرحن هذا فني ما نسندينا هذا شو إلا قد ليستا نوندر وسيكوريزي بروتيجي باش نبدا نروح نستوى شنين قيما اكن صيما نجناس مرة ديت بحيرين بايلك نغلي جاردن بيبليك نغلي بارك كامل بارك غادي سكانية ماجدة لويس دي الباري دونك فوالا حروزة نيلاق المحاضرينس خطر البومون لا فيل دو تيزوزو دلوقتي كان اروني دينير اروني جاكون دير خلنا كون دمليلا اسكا دنوغال ديما غاف 9:30 دساون ادنوغال افيك ان اوتر سوجي ادنهضر افيك دوتر سوجي بالك ادناو دوتر زانفيتي ادنهضر في لاسن فوالا دلوقتي كان اروني دينير جاكون دير خلنا ارتوفات